Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbang nga orasyo amin kagayem, kablaawan na kay amin nga awan labas. Ket ita, adoy ti pakasaritaan ana pauluan. Taraon iswap na iti sigarilyo. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Naa, apay daytoy ataot, agpaypayubyumanan. Lakmanan tinakitam konsolasyon. Kastalatan, mamirto. Apa na tabakbakitan na nasangunak manan nga apaan. Saan ka nga papaan? Madilaw ko laang, ti panang sabsabidong mo, ti karadkad mo. Anyat sasawamay. O saan kit den? Ti nikotin ti sigarilyaw. Kat inot, apakadadaulan ti salunat. Isuasan mo nga aramidon day ta. Ano ko man at tinatay? Nasa umaw. Riw-riwon tinatay, gapo iti lang cancer. May sakan tumutun kadakwada. Unay daytan kaka. Kaya't nakpaimot nga erurumaan. Sika, ti mangiruruman iti bagim mamirto. Unay daytan kaka. No kastamot laeng ti amayo, awan tinasaya at apagtungpalan na. Kasaritak tuman ni tatang. Wan anak, bareng si katidenggen na. Adatang tangken ti ulo na ket. Talaga atangken ulo ti amayo. Dilawon pa'y nga ron ti doktor, iti day dinaminsan na pa nagpa-check up mi adwa. Ni doktor tula ko man nga agpaiso ti mang pasardeng kan kwa na iti bisyo na nanang. At least, denggan namot siguro. Imbaga pa yan ni doktor, aday ta pa nagsigarilyo na, ka mabalin na nga inutan nga ikaten, ta saan met akudil, adim ket kwa na. Met lagayam. Saan abali nanang? Padasak lata kasarita ni tatang, bareng ipangagnak. Unay daytan kaka. Tatang, anya ka di tinaimas di ta sigarilyo. Paimot dayta adam damagam. Tapag-aayat yo. Mayat itiraman kao. Anya ngay dadya araman tatang. Padasam tapno maramanamay. Anya? Alo ko yung dakpay dinag sigarilyo. Amu yumut ada ka si ti salon at dayta. Nagkuna. Kuna ti help. Kanibagbaga dagiti doktor. Anap na panan nyo. At danto pa'y doktor nga amok ama nagsigarilyo. Kan nagiti profesional. Natangtangken pa ti ulo dagam siyak. Ala ni tatang. Kat, tuladin yung arod ida. Jak tultulada nida. Basta kabukbuko na karik na rita oy. Paisuro kayo kumatatang. Taparamot lang iti salon at kan pagimbagan nyo na ito'y. Pa'y ayangamin na konsensyaan dak. Di kayo mo't anuan. Saan mi nga rod akayat amay sagmak kayo tatang. Di mi kayat amakisayan ti biyagyo. Isu ati kayat may kat isardeng yun day ta abisyo. Taawan ti ited na pagimbagan. No di kat paggastuan kan pakadadaulan. Madingarong tiraman ka. Isu nga agsigarilyo Adomet ti substitute no kayat yu tatang. Sapay nakangin-ngin na ti sigarilyo. Igatang yu langan iti makan. Uno si daan tigat-gatang yu ti dayta. Agsigarilyo aklang kat mabsuga ka. Ay natatang, kalukwan mo ti kapanunutan nyo. Isursuro da kayo ti pagsayaatan, baribar mo ti bagbagayo. Unay daytan kaka. Agoy uyak mo't ni tatang nanang. Ay, kasi sigarilyo nan Kasaritam tuman kit day. Ay na nanang awan mangabak iti kinapiluso po ni tatang. Nasa umon. Jaklaam mo, no makapagpiluso punto pa'y, no madali ti barana. Awanin na talaga.
Agasam, imbaon ko ngay sutag market. Inggatang nakiidin iti sigarilyo na tinaduma para si daan. Anya? Wan anak, kuna na nga extra money ka no, tagayam. Adda nalipatan na aginatang anapatag akasapulan kat ison tinggatang na iti sigarilyo. Una yun ni tatang. Iso adiyo man paigaman iti kwarta. Taipan na amin iti bisyo. Una daytan kaka. Kasta ti amayaw. Mangiroroman iti bukod na sa lunat. Unay daytan kaka. Saan aya nga adda uyek mo mamirto? Nagkuna. Na, kano dengdenggan may idi na minsan nga umanuyek ka. Hindi na minsan anay dyan. Gam ita, awana. Naipdo ka naklaan, isa naguya ka. Ay na naglaing ka pa'y ngagpalusot. Angam kita entuman day talaing mo, inton madanon ti panagsarot mo. Apay ngay karkararag mo na ita. Kaya't nakaw na mapukaw, tapno makiasawa kay di sa malay. Ay langgong alakla kayan. Iyag-agir ka iti dakes. Kastapay ti masaom. Agulimag ka nga may. Sana tila ibagbagam. Makaringrang. Makarengreng ayat ti sasao a pagsayaatan. Pagdaksak na kitang ibagbagam. Ay, makapaluksaw ka talaga. Unay daytan kaka. Tatang, da kayon ti mapan agpalingke. Ta aday na si kaso ni nanang. Kun adamot trabaho. Sana parikot na ita. Ayan ti may gatang. Agto iti kwarta tatang. Daytamot ti listaan. Awan ka na iti extra. Ano nyo ti extra? Igatang ko matiti sigarilyo ah. Saan ang tatang? Tadamot prutas. Kun masaramsam anay laok ditan agatangin nyo. Di para iti saramsam kaw. Igatang ko langan iti sigarilyo. Madi tatang. Unay daytan kaka. Masapol nga damot sukat ti bandog ko ken kitang ko ama panagmarket ah. Pinalakayat ag sawar-sawar mo dita market. Kanan tayo mo't ti mapanyugatangan, tatang. Isumag. Nga masapol nga kandak mo ti extra. Apare ti kasapulan ti bagay. Ay natatang, saan akasapulan ti salun at yo ti kayatyo, no di ket pang dadael iti salun at, pang ketel iti anges. Una datan kaka. Di nakiniktan iti parabisyok. Sungag ko pitakla nga eh. Isayak amin agatanga eh. Tapno na mabati apare ti sigarilyaw. Rugyakon tiyang markait. Una agatangan ti sigarilyaw. Tapno jak malipatan. Siya pa'y nagngina mo ti store. Just kay unay daytan. Langgong at talaga ti amayaw. Apay mananarang. Kinisakisayan na dagiti amin anay pagatang. Ta nangireserba iti para sigarilyo naman eh. Unay daytan kaka. Saan na mapagtalkan ti salbag at tao? Saan yung to nga ibabaw ni ti palengke nanang? Talaga saanan, makauma. Ala, saan kayo nga pungtot? Makadadali ti beauty kan salon at ta. Naikot nga minon day at tao. Bangad alaklakayan. Unay daytan kaka. Apay ngay, adidak mutan pagmarmarkitan, tapno makatulong ako mamay. Makatulong nga. Mangiruruman ko nam kiidi atay supudno. Aday ka manin bakit? Kontrabida ka talaga. Sika ti kontrabida iti bukod mo abagay. Tain ino tapat patayam ti bagem iti Dahil kabibisyaw. talat mo ngay baga. Di ka matpibiyangan. Awam mo ti mabiyangam kanyak. Ludi na kayat ng palingkay, saan laang? Ano, ti pagdawatak iti kasapulak. Dayta ti dimor aramiden, tapakasarsarita am dayta. Pati na ita, pakibiyangam manan. O, akin naman nakibiyang na itan konsolasyon. Jak amukin ka. Enton agpulo ka, ditanton, akong di babawi ka. Agtalo ka man di sangaw, si kabak bakitan. Agbusi manin tang iwat mawakasar, malay, jaskay. O, naitan. Mabayag tumanon nga grocery tayo nanang.
Taninay na yun akong tiginatang ko. Nasaya at launay anak. Doblingi na tigagatangan nanang. Uwan nga road. Sa agbisyo pa'y lati amayaw. Di na mapanunot apopooran na ti kwarta iti panagbisyo na. Ay sa bagay, awan mo panunot na. Unay daytan kaka. Talaga mat. No da panunot na. Amuna kuma ati pagsayaatan. Angam saan mat. Pati pagsayaatan kan pagdaksan ti bagina ka di na amaw just kay. Unay daytan kaka. Kita kat alusi isa no awan maisunil na. Naruam nga minen ngagpaypayubyublatan. Talaga mat. Nasaysaya at mutlaang no saan yun apaimaan iti kwarta. Tamapan amin iti sigarilyo. Oray kuma. No tay makaypaay iti naimbag para iti salon at na tigatangan nangam saan mat. Taggas-gastos laang iti makasabidong iti bagina. Unay daytan kaka. Salbag dagiti akabalay. Agoray ka man talak dagiti daddo maagrocery aginat gatang na. Inak man kit di isukat iti sigarilyaw. Just kikit eh. What? Pati kunada maestro kandak. Mapanda pailaang. Agaw awid ako na. Unay daytan ka. Lolit anak, mano a piraso yung ginatang mo a sardinas kada noodles. Sangapulo a sardinas kan sangapulo a noodles nanang, dayjay laang. Kan dagiti dadduma pa'y Apay, impasidamon iti pusa, dagiti dadduma a dilata. Saan nanang? Awan pa'y naksay kadagita. Nay, napanan ngay nga ro, jay 5 a sardinas. Diyak amo ananang. Inalunos nga tan ni tatang yaw. Grabe mat, no kinan na namin pinsan di linaon ti 5 sardinas. Ay napanan na ngay nga raw. Alangan mat anag na dagita a sardinas anag suble ije grocery. Ay umay daytan kaka. Nakaskas daaw. Apay inalunos mo jay 5 alata a sardinas. Di nakman pagrarawutan konsolasyaw. Alangan mo't nga men, ngagpukaw day ta 5 alata ti sardinas. Kat datayo laeng mat, adda dito'y balay. Kahit pabasulin na kaon. Awan mo timirun dito, si kalaeng mat. Nagloko kan bakit? Ay si katiluko mamirto. Gapoy ti day ta bisyo, ado, ti pay na kalukan. Daytan ka. Si tanga, kulsay, alyat katanga. Sana ka gumatang angkel, adalang umay kudamagan. Alyay ati damagam. Imay ka din nilakay dito'y istoryaw. Imay ba, hindi kalman. Anya tinaramid na kay dito'y angkel. Imay nagisukat. Barter system. Swapping. Anya nga iti insukat na, katawa mo dolyar na, agpapaos mat. Saan min nga ikan iti kwarta, taibisyo na mat. Daytan ka. Katnoy may di kalmanta ng isukat iti sardinas. Anya? Inaramid naman day ta idin, bagas manin tinsukat na. Inan-ano na ngay, dyan ang isukatan na. Sinigarilyo na Anya? Di ba't kanulik ka diti kwarta na? Isa grocery ti imay na ingatang iti sigarilyo. Anya? Insukat na ti 5 a sardinas iti sigarilyo. Why? Ay unay daytan kaka. Mamerto, saanan ang nasaya at aramid mo. Nagtangken pa yun ti ulbud mo. Kita dagita nga ipikto ti panagbisyom. Agulbod ka, agala ka, iti saan mo ako kwa kanda dumapay. Awan inalala kasan ko ako kwa. Ulbod ka talaga. Inalam, jay 5 a sardinas asidaan kuma. Para kanyak mutla na jay. Nagkuna para kin kalaeng, para kadatay amin Ah, Nagawa na bain mo, Mamerto.
Manay, Inalam, kalpasan na, insukat mo iti store ni Uncle Pedro. naku na, Isut ko na. Agulbud ka kadipay. loko mo't yung Pedro. Unay daytan ka. Amo, mamirtaw, na pagnunumwan may, apag talawon da kan, iti dayto balay. Nay, apay ngay bakal. Amo yung matnawan kwartak. Amo mila unay, ngem kasla nagadumot unay ti kwartam, tasaan ka may ibusan iti sigarilyaw. Amok gayam, tag-diskartay. Wen nga raud, naglaing ka, ngagdiskarte. Mairemedium ti gumatang iti sigarilyaw, babaan iti panangisukat, wano panangiswap mo iti dolyar. Pangala ko mga kanang ita. Amo mo ilagayam, ngawan pangalaam, nung kasla ka asino akong di payubyub di tabalkaon. Inaramid mo manunday ta ide, nangisukat ka iti bagas, tapno adala masigaryom. Taraon mati iswap mo iti bisyam. Sa anak mo't nagsugsugal ka nagbababae. Sa asa na bisyaw ti bagbagam. Bisyo, tag sigarilyo. Ngamuraan niya pa dita, nauma ka ben, iti mading aramid mo, unay daytan kaka. Oray didak papanawan. Pumanawa kaon. Tapno awanan apaan niyaw. Oh, tagidak semto pa iti pamagbagamikan ka. E bagam nga apa, unay daytan kaka. Nanang, ipa-ospital tayo ni tatang. Tanakaro ka no ti sakit na kuna ni kabagis na nagkamangan na di nagtalaw. Ay kanaurnunganan, agsarutan. Hanggang umimbag ka no ni tatang. Inuray na pa'y amadidigra sa agsardeng iti mangirurumen na bisyo na. Ala, ikan tayo ni tatang iti tsansang agbalbalew. Ay, diya ka mo, Benny anak. Nabambanog akon. Urnosan tayo ti amin anang. No, ada nagkamali akamang ti pamilya. Pagsasarita na naimbag, iti kasta, makariknama iti panagbalbalew. Ang umno ti amayo ti pagsasaritaan, awan lat amukon ngagbaliw pa'y. Agbaliw na dyan anang. Ngamin nadalin ti barana. O naydaytan ka ka. Iso tulungan tayo ni tatang. Sa daytan ti pagpampanunutan na. Kat patsyak nga agbaliwan. O naydaytan ka ka. Sapay kumaat agbaliw kan, Mang Mamerto. Tano saan? Baybay anda kan ti pamilyam, tanaumadan iti madinga aramid mo. Saan mo nga iswap ti sidanyo iti sigarilyaw? O naydaytan kaka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Karaon iswap na iti sigarilyaw. Dito'y drama tayo. O naydaytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.